मानगोनां रायजोफोर जोङो बयबो आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों जोङो सुक्ति जाबाय सुक्तियाव दिनै दालां बान्दो बायदिसिनानि खोथा फैबाय नाथाय नोंथांमोना नायनायसाय जोंनि दावहारुफोर नैबे निसिमा ओनसोलाव बेसेबांबा मुंख्लं जालांदों बेसेबांबा दिनैहाय नोङो न'खराव गावनि न'खरनि बिफा फिसाखौ जोङो खोमानांदों बिनि बिनिमयाव मोननाय जे आन्दोलनजों फैनाय सुक्तिजों फैनाय बे दालांखौ सोरबा बीर पुरुषनि नामाव दोनाखै सोरबा नोङो मा सोरबा नोङो गोरों गुरुबा बिदिनो माने मुंदांखा मानसिफोरनि नामाव दोनाखै सोरनि नामाव दोनखो हाग्रामानि नामाव मानगोनां रायजो राजाफोर एबाराव जोङो नैबे इलेक्सन देरहाखांनाय लोगो लोगोनो आरो जों काउन्सिल सरकारा जोंनि आखायावखा नालाय बे दालांनि नामा सोलायनांगौ सोलायनांगौना रायजोफोर आं देरहानायनि उनाव एक नाम्बार खामानिया बे दालांनि नामा सोरबा हाग्रामानि नामाव जानो मोना बे दालांनि नामखौ सोलायनांगौ जोंहा नङा होमबा दालांनि नामखौ जों सोलायगोन एबार आं सोलायगोन बे दालांनि नामखौ मानो दोनगोन जोङो सोरबा जाख'ग्रा सोरबा थगायग्राफोरनि नामाव नङा होमबा दावहारुफोरनि नामाव दोननायमोनब्ला मुंख्लंफोरनि नामाव दोननायमोनब्ला बड'फानि नामाव दोननायमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नङा होमबा नांगौमोनानो नाथाय गाव गावबागावनि नामाव दोनबाय जों बेनि नामखौलाय मानो दोनबाय थानो नङा होमबा दिनै बिसोरनि सम गैला दिनै जोङो मा बे दालांनि नामखौ बे बिमा दैयाव फुजा हरगोन जोङो नङा होमबा दालांनि नामखौ बिमा दैयाव फुजा हरगोन जोङो आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायनायसाय चन्दन ब्रह्मआ मिनिस्टार जालांबाय एफा गोबाव सरकार सालायबाय 17 बोसोर बिटिसिआव नाथाय नैबे आमटेका हाई स्कुला दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै नङा होमबा मानो जायाखै हायानो गैया हाया हयथ' स्कुलनि नामाव गैया आरो बे हाया मा थांनाय 2006आव आयेन पास जाबाय 2006-7 जोबनांगौ 8आवनो जोबनांगौमोन नाथाय हा होआखै हाखौ नामजारि खालामनायनि थाखाय बेबस्था लायाखै दिनै मा जाबाय बेनिखायनो स्कुला थालांबाय बे स्कुला थालांनाय माने मा बे ओनसोलाव नोङो बे ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा फोरोंबाय थागोन मालाबा क्लास जागोन मालाबा जायाबो जानो हागौ फोरोंगिरिखौ जों बेसेबां नारसोमगोन बेबायदि मोनसे थासारिजों दिनै बे अबस्थाया जादों नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै जोङो नोंथांमोन बयनिबो मददजों आन्दोलननि गेजेरजों जोंहा दावहारुफोर दङ बिथांमोननि दावहा नांनायजों दिनै गोदान मोनसे नोङो सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै मोनसेबो फरायसालिया भेन्सार हिसाबै थाला रायजो राजाफोर गासैबो फरायसालि एलपिनिफ्राय लानानै कलेजसिम गासैबो स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन दा नोङो मा आर.सि. जैन बिथांखौ चेयारमेनशिप खालामनानै दिनै माने मा बिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ नैबे इलेक्सन बायनाय लोगो लोगोनो बे खामानि गाबोन स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानानै फैगोन आरो स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायोबा बेयाव जों मोजां मोनसे शिक्षा मोनगोन बेयाव मोजां मोनसे शिक्षा मोनोबा सोलोंथाइ मोनोबा जोंनि गेजेरनिफ्राय गेदेर गोलाव मानसि ओंखारगोन डक्टर ओंखारगोन इन्जिनियार ओंखारगोन गाबोन आइ.एस. अफिसार आइ.पि.एस. अफिसारबो जानो हागौ आरो बे आइ.एस. अफिसार आइ.पि.एस. अफिसार जायोब्ला नैबे ओनसोला बे सासे मानसिनि मुंजोंनो दिनै मुंदांखा जागोन नाथाय मानगोनां रायजोफोर चन्दन ब्रह्मआ मिनिस्टार जानानै बे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नाजायाखै दिनै जोङो सुक्तिनि गेजेरजों मोनसेबो स्कुला दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायालासिनो थानो मोना हा गैया होनदों हानि कन्डिसन लाखिनो मोना जों डिमान्ड खालामदों आरो बेखौ गनायगासिनो दङ जोंनो दाइसकट नांगौनो दाइसकटनि खोथा गैया माबा पारमिसन नांगौनो पारमिसननि खोथा गैया मानोना बे पारमिसन हा माबा माबि गैयिनि थाखायनो जोंनि स्कुलफ्रा थालांजोबदों बिनिखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे जोङो आसाम सरकारखौ बुंदों भारत सरकारखौ बुंदों मोनसेबो कन्डिसन लायालासिनो बे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बिनि खामानिया दिनै सोलिगासिनो दं आरो बे सोलिदोंबा दिनैहाय प्रमद बर' सरकार फैनानै काउन्सिलाव बिनि थाखाय सोलिदों मानगोनां रायजोफोर जे আমি ইউপিপিএল দল হিসাবে আপনাদের ওচৰত চাপিছোঁ মই ইউপিপিএল দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ যে আমি কিয় আপোনালোকৰ পৰা আমি ভোট ভিক্ষা মাগিছোঁ যে সন্মানীয় ৰাইজ যে যোৱা 17টা বছৰ পিপিএফ চৰকাৰে তেখেতসকল 17টা বছৰ শাসন কৰি আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ এই চিটলি সমষ্টিৰ এমএলএ তেখেত চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই 15টা বছৰ এমএলএ 15টা বছৰ মনি মিনিষ্টাৰ হৈ পেলাই এই অঞ্চলৰ উন্নতি এই অঞ্চলৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে কি কৰিছে এইটো আমি সবেই দেখিছোঁ যে সন্মানীয় ৰাইজ আজি এই আমটেকা অঞ্চলৰ যদি প্ৰধান যদি সমস্যা হয় সেইটো হ'ল মাটিবাৰীৰ সমস্যা
আপোনালোকে চাওক যে আজি যোৱা 2006 চনত মাটি বাৰী লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰাইট এক্ট এটা আইন বনোৱা হৈছিলে, কিন্তু এই আইন মতে যোৱা 2006, 7, 8 এই 3টা বছৰতে আমাৰ মাটি পাট্টা দিয়া শেষ হ'ব লাগিছিল। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন চন্দন ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বাধীন এই বিপিএফ চৰকাৰে কেতিয়াও আমাৰ এই ৰাইজসকলৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ভূমি পাট্টা দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে কেতিয়াও চেষ্টা চলোৱা নাই। আজি যোৱাটো কাউন্সিল ইলেকশ্যনত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যে আমাৰ কাউন্সিলত আজি চৰকাৰ গঠন কৰিলে, এই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতেই আজি এমাহৰ মূৰত আজি আমি 5,744টা মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হলো। আপোনালোকে জানে যে যোৱাটো কাউন্সিল ইলেকশ্যনত আমি UPPL দলে আমি কৈছিলো যে আমি সমমৰ্যাদা সমবিকাশ আমি বিচাৰো। আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে যিবিলাকৰ মাটি পাট্টা নাই, যিবিলাকৰ ভূমি নাই, তেখেতসকলক মাটি পাট্টা দিয়া হ'ব বুলি যোৱাটো আমি কাউন্সিল ইলেকশ্যনত আমি ইস্তাহাৰৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলো, ইস্তাহাৰৰ আমি দিছিলো। আজি সেই ইস্তাহাৰ দিয়া সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এমাহ নহওঁতেই প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজক, আমাৰ জনসাধাৰণক মাটিৰ পট্টা আজি 5,744খন দিয়া হ'ল। সন্মানীয় ৰাইজ, বিপিএফ চৰকাৰে বিপিএফ দলে তেতিয়া কৈছিলে যে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আহিলে বোলে সেই খাস মাটিৰ পৰা অইন জনগোষ্ঠীক উচ্ছেদ কৰা হ'ব, বড়োসকলক খেদি পঠিওৱা হ'ব, তেখেতসকলক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব। কিন্তু সন্মানীয় ৰাইজ, আমি যেটো কৈছিলো যে আমি মাটি বাৰী দিম, মাটিৰ পট্টা দিম, আজি সেই মাটিৰ পট্টা আমি এক মাহ নহওঁতে সেইটো দি দিলো। আজি আপোনালোকে চাওক, চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে ভাল পাল এটা মিনিষ্টাৰশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্ট থেকে পাইছিলে, TNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট, WPTNBC ডিপাৰ্টমেণ্ট, ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতে পাই কষ্ট কৰিছিলে। কিন্তু চাওক সন্মানীয় ৰাইজ, তেখেতে PNRD মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰাৰ পিছত কিমানজনৰ এইটো অঞ্চলৰ আমটেকা অঞ্চলৰ কিমানজনে চাকৰি পালেনো। সেই আমাৰ টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতে কিমানজনক তেনেকে চাকৰি সুবিধা বা কামৰ সুবিধা কৰি দিব পাৰিলে। এইটো যদি আমি চাওঁ, যোৱা 17টা বছৰ, যোৱা 15টা বছৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে এটাও কাম হয়তো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি আমি আন্দোলনৰ বিনিময়ত, গোটেই ৰাইজসকলে আন্দোলন কৰাৰ বিনিময়ত আমাৰ মাজৰ পৰা যোদ্ধাসকলে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পিছত, শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত আজি BTAD চুক্তিখন হৈছিলে। সেই BTAD চুক্তিত আমাৰ যোদ্ধাসকলৰ কিছুমান আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ বিজ্ঞ কিছুমান মানুহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ইয়াৰ এইটো অঞ্চলৰ আমাৰ পপুলাৰ এজন ব্যক্তিসকলৰ নামত, আমাৰ কিছুমান ধৰ্মগুৰু নামত হয়তো সেই আমাৰ আইনদী যিটো দলং, সেই দলঙৰ নাম ৰাখিব লাগিছিলে। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ নামত সেই দলংখন তেখেতসকল ৰাখি দিলে। আৰু এইটো কি হ'ল যে চন্দন ব্ৰহ্ম তেখেতে হাগ্ৰামা এটা আদৰ পাবলৈ চন্দন ব্ৰহ্মই এই দলঙৰ নাম হাগ্ৰামাৰ নামত ৰখাৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰস্তাৱ দিছিলে।